Babukela emakhaya isimo podcast le sikuyo saseswethu lana usichazela ngenzaba yakhe siyaxoxa nasisi la ukuthi ukhule angonlonjani. Sesiwami ngiyakuva ukhuluma ngebangani. So la into kubangani usho ukuthi bakhona laba bad bakhona laba right. The good and the bad. Bakhona laba right bakhona laba ngase. But it's not easy ukuthi umbone ukuthi lo right lo kanjani. Bonke nje bayafana mabala picture. Ngathi umuntu angeke uze umadi ungakahlali naye umuntu phela kuze umadi kumele uhlale naye ngoba lo umuntu uyafika kuthi tshele ukuthi hayi lo muntu lo right ngayi niyaxoxa into nihleli noyithula aqatha asuke yena yenda njani ayotshela and nasekamtshela akafika achaza story exact akasho ukuthi angisinani khuluma izaba neyikhuluma niyi2 chaza ukuthi noma mina lesikhathi lo muntu akhuluma mina ngiphendule ngathi ayikuthi ukufika ungothi igama lo munye umuntu akusi right lo ngize ngikhulume lento le ngoba ngiyayadi ngidlulile kuyo so mngani vele hayi for mina angikhulumeli labanye ba yes for wena sis esayidini lami mngani right ngemngani angimfuni vele yes and angimkwatela nothi nangihlangana naye sawubona yebo unjani kuphelela khona lapho mngani angakushiya usenkingeni lekhulu lokuthi udohluleka nawo ukudikhipha kuyo maye hayi mngani angimthanzi